Yes, reka nizere yuko meze neza wowe wamaze gukora subscribe kuri Sano Empire. Nawe utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekira gutyo ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Abasanzwe bamenyere Sano Empire murabizi yuko tubagezaho amakuru abari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Ni kuri uno munsi rero twabazaniye umusitari wanyu, ubu nta wundi bakaba bamwita Yakamwana, mwamumenyereye mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse no mu mafilime, kuko uyu mugabo asetsa abantu benshi cyane. Kuri uno munsi rero ntago amerewe neza bitewe n'uburwayi afite. Muramuzi uyu cyane, uno musore yasekeje abantu benshi cyane ubwo yafashwaga n'umusitari wari ukunzwe muri filime nyarwanda bitaga Hasi atari yajya hanze, ndetse yewe akomereza ku macano agiye atandukanye. Abo bose aho hose yagiye aca yakunzwe n'abatari bake cyane, na n'ubu agikunzwe kuko ikiganiro akoze cyangwa filime agiyemo ubu usanga yakurikiranwe cyane. Uyu mugabo rwose uvuga yuko ari impunzi kuko aturuka mu gihugu cya Kongo aratabaza cyane bitewe n'uburwayi afite bwo mwitako. Bamwe bakaba bavuga yuko ubu burwayi yabutewe n'ubusinzi bwiwe, kuko uyu mugabo akunda agatama byo gupfa, ndetse abandi bakaba bavuga yuko ari ya marozi ari muri abafluencer, ndetse bakaba bavuga yuko bamwe bakaba bavuga yuko ari impanuka yahuye nayo. Ibyo byose yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru, ndetse abandi nabo bakomeje kugenda batera comment yuko nawe rwose biramutse ari amarozi nawe baba bamushyize mu kagambane nk'ako bakoreye nyina wa Dorimbogo. Murabizi yuko hashize igihe gitoya Dorimbogo apfuye, ndetse abantu benshi bakaba baragiye mu kiriyo cyiwe. Rwose byari ibintu bibabaje cyane, ndetse abantu bakaba bakomeje kwibaza ati se ibi bintu biraza kurangira gute? Murabizi yuko hamaze iminsi havugwa inkuru zigiye zitandukanye kuri Yago nawe washatse kugirirwa akagambane bitewe nuko izi social media, izi platform bose harimo ikintu kimeze nk'ishyari, hatarimo guhuza cyane. Murabizi yuko n'abangaba nabo rero baba bashakishwa mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho. Rero wowe utari wabasha gukora subscribe, ndagushishikariza kugira ngo ukore subscribe, ukande no kuri iyo nzogera ya notification kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire iba yiyemeje kugenda ikugezaho umunsi ku munsi. Ngayo nguko rero uno mugabo uvuga yuko ari impunzi, murabizi yuko rwose akorera ku macano agiye atandukanye, ku biganiro bigiye bitandukanye birimo urwenya rwinshi ndetse no gukabya, ndetse abantu benshi bakaba bamumenyereye ku kintu kijyanye no gukunda abagore ndetse n'icupa, kuko uyu mugabo aho uzamusanga hariho hose, nutamusangana n'abakobwa uzamusangana n'inzoga. Ibyo ngibyo byo nta muntu utabizi. Ndetse uyu mugabo akaba yaravuye mu mpunzi akaza gutura muri Kigali hafi y'akazi, bitewe n'uko abamushakaga bagombaga kumubona hafi, kandi amacano amukenera cyane ari mu mujyi wa Kigali. Ariko mbere na mbere yazamuwe n'umukobwa, ubungubu kuri uno munsi n'umugore, kuko ubu yarashatse akaba ari mu gihugu cya Amerika, aho yamuzanye muri Kigali akamukodeshereza, akamuha buri kimwe icyo ari cyo cyose. Muramuzi cyane, ni Asia wakinaga filime nawe, ndetse akamushyira muri projet ziwe, ndetse akanamubera n'umukozi inyuma yaho yo kugenda. Yego na n'ubu yarakimufasha, ariko ubufasha busa nkaho bwimukiye ku yandi macano. Akaba anatabaza cyane kuko uburwayi bwiwe busa nkaho buteje ikibazo cyane, kuko yagiye kwa muganga bamuca 300,000 kuko ntabwo ubwishingizi mu kwivuza afite. Ibyo byose rero bikaba bimubereye imbogamizi, akaba atabaza abantu bamukunze ndetse n'inshuti ziwe yuko bamufasha akabona ayo mafaranga. Ngayo nguko rero kora subscribe utari wabasha kuyikora, kugira ngo tuzajye twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye Sano Empire kugezaho. Kore no kuri iyo